Masbuk yang kira merumpuk sabuh rakaat bergerumpuk imum lam ruku. Bila hana terumpuk tumak ninah lagi dia masbuk la ruku hana. Berarti wate ruku kita yo lungku imum mentang la ruku. Mentang la ruku. Benar tumak ninah lo. Tumak ninah yo kan sukutu ba'da harkatin. Tetap sesudah di sukutu ba'da tetap sesudah bergerak. Nyono pegah le Abu Ulaiti mio yang hana tumak ninah nyan lagi mano baju padi mano cemcok hana tumak ninah hanya ji cap baju tapi yang TJB nak tumak ninah TJB mano syam TJB ka kena piu yang baju ro lamba bahai lang iya nyan nak tumak ninah munan Quran munan ji bag dia sembayang yang kelagian berarti kawai dah berah. Ada kurung ji kan 3 tasbih kana kah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kana tumanina. Ada mun sukutu ba'da harakatin tetap mohli mugra. Yang hana tumanina sang lagi yo Nyo sahana. Allahu akbar, sami Allahul liman panina ya. Oi pegah ilung kagak ji aku. Gahang ka berak mo ibli. Coba kat ku bayang. Panina ni. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sami Allahul liman yahna tumanina. Allahu akbar. Sami Allah. Nah. Yang ke ukuran ji ke lagi yang sukutu ba'da harkatin. Nyan kakak. Kecuali sesuatu kalam kalau ia belum menyempurnakan tumak ninah kalam dan makmum masbuk itu tiada memperoleh rakaat selama tidak bertumak ninah dalam ruku sebagaimana orang yang ruku dan imam pun masih dalam keadaan orang yang ruku. Kalau ia belum menyempurnakan tumak ninahnya kecuali sudah imam keluar daripada batas orang yang ruku, maka dalam keadaan demikian makmum masbuk tadi tidak mendapat rakaat. Dalam berah penuh yang kah haid dapat tepat go berod mendah rod buta rumpa imum lang baru kira merumpa rakaat kesimpulan masbuk yang kira merumpuk sabuh rakaat bergerumpuk imum lam ruku. Kah jelas lah. Kita yo masbuk baru kira merumpuk sabuh rakaat, posisi imum mentang lam ruku dan kita yo wata ruku merumpuk tumak nina. Pas tamat doa kita yo pas kebedah kayan. Berarti hana. Hana pandai Fatihah. Mio dah baca Fatihah jika hama rumpuk. Cuma mio Jumaat yang kan mio hana rumpuk sabuh rakaat ke hana itu. Dah rumpuk itu lang tasyahud. Hanju. Lang tasyahud akhir dah rumpuk. Yang kita pas rakaat pas sembahyang. Mio Jumaat. Yang bak rakaatnya merumpuk. Rakaat akhir palingan ni rakaat akhir imum merumpuk rakaat. Rakaat kedua apa ni nak rakaat lagi ke rakaat kedua lungku imum dia rakaat akhir yang ke rakaat kedua merumpuk dia. Rakaat kedua dia nak mesti dia ikut kadang cik hai buat surah yang. Buat surah imum kata selesai. Mangga mun kata kasyuk dulu. Kata kasyuk dia bagah-bagah aja. Imum mufhum mangan. Bagi dengan urang ten ke
yang gitu tu bayang kram bakulah gitu pun yang mufhum. Kita mah haju ayat baca dulu. Juga kampung. Preh hurung je. Yang tu bayang perih. Itu mikir. Yang ke santu robuso selok ekuda makmum kalau imam buta nyan ka